ni ya kukodi, wambie waje. Fanyeni hima, wambie waje, hapa tutafiana watoto wangu. I've never seen that. Kwa ndo ramwelile moinage nyimbo icio. Mukauma wega at any climax. Now the chairman is dancing to a secular music done in Swahili. I've never seen that. Wehe kahekewe. Yeah, it is known. That is a song all the way from. We know him. Yeah. Gasathi Wathuo himself. Ndikwa nĩrĩa ndakage kũigua. He ũndũ ũmwe nduĩrĩtio ũguo na ngamenya. Nĩ ithuĩ tũringagĩrĩria Ngamini gũtuĩka mũndũ. This is a character, is a person. In this case, the persona who is Ngamini is someone who has reincarnated. What am I saying? Reincarnation. Mũndũ agakua, agaciarwo Mburi, ngũkũ, rwĩgĩ, all those kind. Ugakora rĩngĩ, the formation of his body was a human, but in this nature, with a brain of a goat. Yeah, definitely. Ndiko makagiuga ũguo. Ngamini keti chini. Ngamini keti chini. Ngamini keti chini. Keti chini. Keti chini. Stupid. I've never seen that. Gukwira nginya ri. Ndukanarie ndikanarie urugamete hau. I've never seen that. I have never. Respect your elders. Respect your elders. Na kĩmembia Ngamini arugama wĩ hau. No mũkũrũ kũmũkĩra. Ajagĩre gĩtĩo. I've never seen that. Mũndũ atũrĩa terereka kambi na kĩnyatha. Atĩ nduthi nĩ thũku wĩ gwa bundi. Rĩu ũmũthĩ ndigũthiĩ wĩra. Nĩ wetha wĩra ũngĩ extra. Ona ĩkorwo nĩ wa kwendagia njũgũ. I've never seen that. Wĩna thĩna. You got problem. Problem always. Always problems. Ngamini nitakusalasia tena. Nitakusalasia tena.